Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammalas su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Hamaladhu ummuhu Aminah falam tajid li hamlihi alama wala siqala, wa wada'athu sallallahu alaihi wasallam makhtunan mukahala fi khila'il waqari wal mahabati yujla. Al-fasallu ala nabi khatimir rusulil kiram wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil huda amma ba'. Ya ayyuhal hadirun tubu ilallahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sayyidina Umar radhiyallahu an, man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala sayyidina Ali radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Shadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Langkah yang pertama, tiada bahasa yang paling indah, tiada kata-kata yang paling megah selain kata memuja dan memuji ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isi keduanya, di mana di langit na malaikat, di bumi na manusia, dan na binatang-binatang. Allah Ta'ala nepegot malaikat, cuma nebi bak malaikat iaitu akal, hana nepeduk bak malaikat iaitu nafsu, sehingga malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Mereka selalu ruku'an wa sujudan. Wajar dan pantas malaikat selalu ruku' dan selalu sujud kepada Allah Ta'ala, karena malaikat hana nebuh nafsu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dunianya nana pegot lumo, nana pegot kebun, nana pegot kameng, nana pegot kebiri, dan lain-lain dun binatang-binatang, di mana binatangnya li Allah subhanahu wa ta'ala lih nepegot hana nabi akai
yang Nabi cuma nafsu, sehingga binatang hanai turi keji, hanai turi camat, hanai turi DPR, hanai turi kebun camat, hanai turi kebun kusi, hanai turi buah campli keci, buah-buah campli yah tuan di baju kami. Karena kami menjanjam buah-buah yah tuan di baju kami. Pakon karena kami wajar dan pantas karena beliau adalah kambing. Wajar dan cocok karena mereka adalah binatang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala gepegot kita nyonyo na inong na agam na mencong atau bencong bahasa aja. Itanyo manusia nyo na dua-dua. Yang pertama na gebuh bak getanyo manusia adalah akal. Yang kedua bak manusia nyo na gebuh nafsu. Dua-duanya na menyo andai kata le getanyo ita jaga akal, le getanyo ita jaga nafsu, maka derajat pangkat manusia khairum minal malaikah, itu lebih baik daripada malaikat. Mi Abu Tengku menyo getanyo ita jaga nafsu, ita jaga akal, nya lebih haya getanyo ni bak malaikat. Tapi sebaliknya, andai kata le getanyo ha ita jaga nafsu, ha ita jaga akal, nyan syarrul minal bahain, itu lebih hina daripada binatang. Nyomi menyokonnya na dengar dan pegang lumo kebua imane itanyo nada mane nezot menyokon tu pojak yang menjak-menjak itu getanyo nada mane mi abu tanyo nada mane ladom nane hai bilele hana kabe-kabe menyanjang kabe-kabe bertu hai lawan kabe pegah aku tapi makin ku kabe makin ada ke kabe na menjanjan rot lain na bak kabe bele konya yang paling dah pegah getanyo nada mane lumo nai mane cocok lumo nai na istirahat itanyo juga na dai cocok binatang na itu maju manusia juga na semaju cocok. Berarti pantacok kesimpulan binatang to pajo mane urang mesena urang to pajo mane nyan sabal lagi bina betega menyona urang to pajo mane nyan berarti urang nyan sabal lagi bi betega menyo andai kata yang agam nyan berarti binatang menyo urang agam yang lagi nyan berarti urang agam nyan binatang agam bala menyo urang lagi nyan berarti urang inong nyan binatang hanggete jeun hai urang agam bereman aja ber-DPR aja kan polisi tandra pak gaji hanggete je ngurino pat ilat wallahu a'lam. Entik dah pegah lagi. Kemudian nibak malam yang berbahagia rayanya Allah Ta'ala kage pesapat getanyo dino dilesiat untuk le getanyo sama-sama. Yang pertama ta mezikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepa ta mezikir supaya nak lemah hati. Nah yang mata gemedike bunuh geni yang hana-hana lakau walau ya Allah bumteme lakau nyen na langkawan citu nyo nyona ajak keno
Nyatino siap menjadi lako yang ke-100. Nah yang berdoa lah murang kat doha ya Allah tangku lakolun makin doha makin pali. Nabi ya Allah lakolun yang doha yang berbarah mati. Nah yang menang. Ana ke dah kampungnya. Baiklah ya. Lam doa hana lam diuro-uro na thang. Lam diuro-uro moden thang-thang bermati laku na ko. Ilang ko doa dah urino. Hai, lado murinong, nyo pegah kurinong leon tu nadi ngan baju. Tega buah hidungku bertaat ke lako, apa kita od, pakai bandungku tak taat mepeng tak lako kamu tungku BS, bea seiat lo, leh seiat hang gejak tahu, tak taat, kon han patih dia buat. Maka ji tanya agam tegah-tegah ngurinong. Urang inong ge pegak le Allah Taala bangai. Tapi ngombangai urinong mati uragam. Dengang ko pegah. Tiro urinong datanyong mi pakon ron hana taat kelako. Ge kele urang nang nyan kibal lon taat tengku lako lon mupeng hae ge mitale. Yang na sabe lon ya mekat ke deh pasai ke got nyan lom bipeng nyan ka got nyan lom ke laki tampalun reman got nyan lom gedut-dut nyan tanyo bipeng tanyo baru kok gedut tanyo lom idin nana laki apa idin got nyan pe laki idin bak lu ureno baiklah nyelon tanyo ureno yang taat pajan tebuteji Wate napeng urang agam tataat wate napeng wate napeng bereh urino kampung ni no nyo na wa kampung lon ya agam la kem kay ngano hong bim kay na kaya nyo yai nong gubi ai menyo taat bapengnya hana meceh na pu taat raw nang hada ke tengku be taat tetap taat nyo napeng Methưa có lạc có đó nó cái một đôi mà mua hiểu mồ nhăn lương mưng ai nó sắp bài cái nó nhăn hà nam cái chơi tayu ta nyo kamu agam le peng nhăn peng on jara uya mà ho có hok à iko ruộng ya idung ruộng gì chú lệ trong kia chú lệ ego chú lệ pa con le peng Iji yang gekun taat kon wate lepeng, yang gekun taat kon wate tenang, yang gekun taat wate susah, wate lako tanyo hai ya mita lepeng, wate lako tanyo ka sakit tinan bertaat ji tanyo. Iji yang namanya taat, yang namanya sabar bak sakit, yang hai terimong lehate tinah, yang tinan. Iji si gaga tanyo tamu doa lako tu sakit berbaik ke minta pengli kupu tungku yang ketinan pahala tanyo rinong ai saboh sejarah bak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasidro urang agam gerak mekat urang agam nyan taat di inong ge taat bak sabah oro gua lako gure nong nyan gerak mekat wate gua rumah ge buka pintu ge keun salim ge damong dalam ge keun bak inong ge le urang agam nyan de taco iya sabah gelah god bang leh ge co iya le ure nong nyan ge me lam kamba wate ge kalon lako ge ka dengut wate teng lako karena uri nong nyan uri nong get akai gemat iya hana ge pinah-pinah ge kawai lako ge kawai pre jaga lako ge keun le urang agam nyan hana da poduk lago iya hana lun poduk cut abang karena lun kalon ron teng he dat hana lun pego oh menyomenan ke kelilako gonyan karena gata uri nongget tat akai
nyope yang talake lunbi. Yang betul bang, betul. Yang betul. Menyomenan hai bang medua ne talu lun gede. Na terjalok na awak adronyan ke lakaya. Permintaan gotnyan bak lako ke ne talu lo. Terkejut lakonya. Buh panai lako temayang han terkejut menanuri enong. Han terkejut uragam memang karencana ke mengkawin lain nyan han terkejut. Nyan kon terkejut ke grup-grup. Tapi nyo terkejut. Baiklah. Buh pakon temanyan talake. Yang hana-hana gop lake. Gekeleu renong nyan bak lako ke abang. Lun hana cinta ne kedro pakon karena dro ne bang hana getayang li Allah patah tu pun lun hana getayang li Allah karena dro ne hantom sakit berarti nyo hana sakit hana getayang li Allah. Contoh lagi Fir'aun nyan memberi cem dan metigo. Bedaan tak pekah sakit memberi ceman. Tapi pak kejit tengku panjang tat umur Fir'aun. Menau nyan ingat bak cerita aje bek dua le. Bak sabah horo gekelin Nabi Musa. Bak Bukit Turtina. Ya Allah. Pakon ya Allah Nabi, pakon ya Allah Fir'aun nyan han mati. Tabilun berdoa ya Allah ba'dro negeri Nabi Musa. Tabilun laki doa ba'dro negeri mati gede Fir'aun. Tapi han mati pakon Allah han pemati Fir'aun. Hei bele nyo lun tanyong menu bele lun. Nyo kon urang hana le. Nyo no kon tinggal lun di daw. Nyo na rencana awal le hana. Hana oh apa padu ini dua. Nyo kon golong mulai ya cara kon golong penghormatan kon. Nyo salah boleh ya bi. Ini pikir betul. Nujum sumpah. Nya menyono kutuna ane kan menungkok. Ya kalau aku tanya kalian jujur awak lawan bineh parti lawan bineh parti. Nyo golong mulai lah. Nyo kon baru mukadimah kan. Baru mantong pujo kau lah golong nelo ke Nabi no. Maka ji bukan lo thang target lo nyo kompol le poh pun. Pokoknya baik no isinan ni. Cuman ijakrong ni jaga bupa aki be muet be sampai ndri hana jaga but. No juna. Ka. Habis ni ke mana pun ke nama. Nyan kem nyan ni naji na ada ke rumah Madinah. Bukan. Gekel Nabi Musa ya Allah. Pakon ya Allah Fir'aun nyan hana ne pemate. Lun mendoa tabe pemate tapi han mate. Han ne pemate Allah gede Fir'aun nyan. Musa. Jak li kata Musa bak rumah Fir'aun. Menyamar Musa gata be itu pele Fir'aun. Tak menyamar gata Musa be itu pele anak buah Fir'aun. Gejaklah Nabi Musa bak rumah Fir'aun. Getok-tok pintu. Maun Fir'aun. Hana gebi thaliem gedukuk itebit laju anak buah Fir'aun dicok peng, dicok makanan, dicok pakaian, tram. Ini icok makanan, icok peng, icok baju lian buah Fir'aun. Ambil ini dari bosku. Baru ganggu Nabi Musa. Iya. Hana pak dawali kiban Musa hana dawali ya Allah. Rupanya berkat orang bersedekah, berkat orang mengkanduri, jangankan umat Nabi Muhammad,
Fir'aun ke panjang umur berkat yaitu Fir'aun murah hati. Coba bayangkan umat Rasulullah, umat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, bunawan barawa tamakan duri menyo ikhlas lillahi ta'ala lebih ni bak Fir'aun. Hai matuji kon palih ni bak Fir'aun bak salah terlampum dru lebih ke berkat umulom ni bak Fir'aun. Tapi hang ke panjang umur ke tanya pakon umat Nabi Muhammad han ke panjang umur na tebab hana mungkin dah pegahanyan temaku poh limong Nabi ha ka cerita puno bak urai nong buno ke pegah pakon tema ke kelela kau ke talake cere karena ron hana sakit-sakit sabat yang hana sakit-sakit nyan hana ke sayang li Allah. Oh menyomenan gata pegah preh dilihat lunjak ba Rasulullah berangkat urai nong nyan ngon lakwa ke bandua kejak tanyong masalah ba Rasulullah. Ya Rasulullah pulan lagi lun pegah buno urai nong lun dilake cerita kena apakahnya tengah gejak tam ganto tersuat ku kaya abang gekli udah no ya tahu gede puput hana jadeh lelo laki cere pakon Allah berarti sayang gedo ya tahu abang ya awak lain yang pelik apa orang inong yang mengerti agama bahkan gelake ya bersakit lakau ge supaya nak ketemu cok surga bak sakit lakau nya menancit mi getanya hana tam doa lakau te bersakit tahu yang nama doa lakau bersakit tunjuk jaro hana kan hana cit hana je mendoa aku tu di tawa kampung tinau meri bunuh mata duitan ai menyo memang hana tam doa bersakit wate kasakit lakau te kahai gemitali peng nyantinan tanyo perle bedak salah takun balako bang tenak lon uronyo dua go bang caret lon dua uronyo dua go bang tanpa lon uronyo empaduk go pakot nyan gara-gara gecaret dan getampanyan ke tanyong tingoh ke petamong dalam surga wap tatang azim kepada tua yang Melayu tingoh so yang napoh lako yang kalape nyan bepoh li bepopohli hek dah ke jaga lima ilun mi nyan ilun mi sebuteji hana cidra alam kandung maka jilun tinggal kemam janjan luhurun mau lun wate umu titul 8 bulan kajik lumplung ke biasa ternyata mi tekalah penyakit itimoh boh tuap tino boh tuap ke nak raya cemut lagi raya gemu maklun 6 bulan ha apu batlun thon 80 lei terus kurang 80 lei ubanda Aceh 6 bulan gepegah le maklun ku fikir ning hanudip ke ka alhamdulillah kau dep gap la ilmu buat lul heboh dri insyaallah makaji hai ta bala jasa urang ji udip alhamdulillah ya lum fikir lun ke fikir maklun haudip sebab meno kamu den tu hana je hili memang ngate ingat alah beda pegahnya ka ko je le pegah baju mentong gaji jadi le getanyo ni ba urom di malam yang berbahagia ranyo kale getanyo buno talaksanakan yaitu saboh ibadah yang getanyo cita-citakan yaitu tamu zikir kali ada puput baro le getanyo kali ada kanduri mulut rupanya kanduri mulut nyan kon bak gop pun bak gop lom gedih pun kon bak getanyo pun jamin masa Iskandar Muda pun tat pegot mulut di Aceh Iskandar Muda gekele Iskandar Muda bakso gekun bak Syekh Abdul Rauf wahai Syekh Abdul Rauf lun rencana lun mekhanduri maulud tapi harapan lun dalam khanduri maulud
mulut bergejak Nabi Khidir atau menyogetanya Nabi Khaile kekele Syekh Syekh Kuala haik lon jamin bergejak Syekh bergejak Nabi Khidir bak mulut tanya tapi lon usaha lon mendoa lon laki ba Allah bergejak. Rupanya mi dipegotlah mulut gepegot mulut Iskandar Muda cukup semara. Bena masyarakat di Aceh mandu menghadap kenan ya pajuh bu mulut yang gepegot le Iskandar Muda gethia lumo mertuh bo gethia kebe mertuh bo. Rupanya lam kawan rame-ramenyan mi medua truklah tiro urang mukude medano. Watetro urang mukude menanohnya gecok leceh yaitu tahu kalau bukan orang kedua Syekh Kuala gepedua di samping Iskandar Muda gepedua di samping Iskandar Muda dan di samping Syekh Abdul Rauf. Rupanya tengah-tengah geduk na kanduri ke alahnya nakwa ro kudenyan ro nanoh dalam kuah ro kude ro nanoh dalam kuah. Iskandar Muda bak masanya nahana gejib kuahnya gedebi gejak ngon masyarakat memandu di Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala gejib kuah yang ru nanohnya bunong wateh le gejib di Nabi Khidirnya nangate Syekh Abdul Rauf nangate Syekh Kuala nyo pe Nabi Khidir pekon Nabi Khidir pekon thang nyo thang kon thang nyo gedebilah Nabi Khidir urang Tuhan yang mukudenya ulua. Iskandar Muda kalale ngon masyarakat ngon rakyat gedung gelet le Syekh Kuala abu nedok le nyodron Nabi Khidir lun penasaran nyo anak mutuah lun Nabi Khidir nyan pak masanyan gekele Nabi Khidir wahai Syekh Kuala tak ingat le kata apa di Aceh nyohan akan putuh-putuh ulama tanpa kiamat dunia. Tapi ingat raja ade nyotep nyawa sagai Aceh. Raja yang ade tep nyawa Aceh hana lain. Makaji ulama Aceh han putuh-putuh tanpa kiamat dunia. Tapi raja yang ade nyan hana barang li. Cuma ada hana dia wa kampung ron tak neto pe nato wa kampung go. Iji menung cerita yang ku pegah apa? Awak kampung ron tu nya menang menyo haibi kan je tak tenang. Puah itu. Kajak pap ma ke gede. Barasa ka pegahnya ka pegah je menang. Ada tak tenang menang ji palai. Jrak kapalai katep. Pokoknya tanya kapalak je menang ka juga. Je tak tenang menang lah kira-kira. Nya laki mah bepai-pai sampai bini peti itu. Kapuai tu, alhamdulillah kalau tu nak daripada menanggap hana dapat tanah, dapat tanahnya menanggap. Mesti menang awak kampung tadi, dapat tanah, pan tanah. Maka jiji tu bro orang kampung dah beli. Han pelain, tak do bayar asap motor konyan, ada. Yang agam-agamnya lagi kenang sabu-sabu, mabuk asap motor. Dia menang pak. Jadi nanti menang berdingat kawannya, bete perletok jak kena. Abang menau aji. Perle langai wate mu blang. Perje ke parang wate cacah gli. Perle ke rakyat kon tengok yang top-topnya nih. Adanya ngejak panjang menekalon pihale. Tapi insyaallah lo yakin insyaallah tingkat itu tiga detak gua kena
daripada kau mesti tidur hai wa. Menang ji menang cara fikir ji gampang ro tu menang. Ka paduk pada wala meno sino calek meno. Yang jok pengen yati. Paduk ro. Tidak kah? Baik sampai ini kepegah tiro kahana tiro kah gede nak lom likut. Boka. Maka kami berarti ulama di Aceh han putuh-putuh. Tapi raja yang adi tetap hanali. Namun walaupun lagi nyan awak gampang drawan nutup 12 jaro nutup. Menepati hilu. Tabok. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita aturkan. Angkalan balur bang mulai kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Toh dema bukti dengku rahmat bagi sekalian alam. Yang pertama sekali kepegah rahmat kepada binatang-binatang. Hei nyolun pegah kadang balik-balik. Bina binatang-binatang dalam agama Islam han gebi koh-koh berangkah. Jamun ba masa jahiliyah menyo hawai lumo ke mom lumo inong ikoh mom tok itu. Nyamban palih jahiliyah jamun. Menyo hawai ke pa lumo ikoh pa tok. Icok itu. Tapi begitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyukoh taku beget sikin yang tajam. Bahkan hidam geyu lindungi. Maka gepegah wa yajtanibu baula wal ghaita fi sakbi, dan dijauhi akan orang tuek dan orang tuek bak lubang yang ngeruhum. Pakan menyohan mati binatang pasti binasa katanya. Contoh atau pun nak contoh je berkhabar. Sirau orang jot hagu geplung kena bak menasa kapuno awai gop jak. Sakit ge bang gejak kena bak wethe kapuno wethe mandum kana urang. Uri inong bakah-bakah tak awai jaga kanya le tak pe ke baju. Kacerit ke ladom. Pokoknya ban gejak bak wethe kapuno ho geplung gedeh laut teun. Kalau le urang nyan uma nyopat pai tak ruhum. Geduk aju cerit geduknya tinggal ujung bacutnya tap itu rupanya na ulur dalam ulur ikileu lelet mai pajaan kau jeun bunuh orang wate kudu beitnya kau jeun kau umahnya payah kudu beit ikileu le menyohan kudu beit mati ku bohu kudu beit itu beit tu ule itu beit ule bacut kalau le pae ubiraya menggantung ikileu le memang menyorah tekina barokon pae kulelet hang kudum uronyo ijak kerau wai pae menggantung pae biraya pam dicoh leu to binasa ulu binasa pae nyamban gejaga li Allah taala han gebituh inya nyamban gejaga li Rasulullah kepada binatang han gebituh inya nyokon binasa binatang pasti binasa pae dua macam. Kemudian mi mutuah ayah yang berbahagia rahmat gebile Allah alam kepada umat Muhammad kepada binatang bak sabah urawa Rasulullah netebit bak binih belang wate netebit Rasulullah bak binih belang nekalon kaum Badui kaum Yahudi tengah pelit geluah neturi mi geluah neturi melun hanang durina yang ku jawarak masa aron duri. Pokoknya geluh lah. Tengah pelik-pelik geluh dipelik tengah pelik-pelik geluh.
Diten nyari ngeruh geluh lam nyari. Gepeto Rasulullah kenan bak Yahudinya. Ikele geluh ya Rasulullah. Nilake idin tiat bak Yahudi. Lun wa lun ya'bi tutuanu. Awak Yahudi hanya itu apa bahasa binatang. Ikele Rasulullah hai. I pegah le geluah. Iu pelu ada wa tiat ya wa ya'bi tutuanu. Amalahnya balik lain. I game Yahudi yang kongkon kata ada pegah. Hai nyo. Ikele Yahudi lain kapate kata ji pegah. Betul ikele Rasulullah. I pegah le geluah nyan baklun buno. Dilakai din tiat diu pelu hadrawai baklun. Dewa dia bim susu anu menalih bitu anu iwa bagah-bagah kena. Hanam patih kamu. Gekele Rasulullah menyuhana tapate lon kejaminan. Nyambar Rasulullah. Kegeluh kejamin. Menyo memang hanai balik geluhnya lai lon tapoh ikat lu. Ikat lon atau tulun tahalu. Kiban dikele Yahudi lain. Nyo jaminan kana kiban dah belu. Ilun nyo balun be dah belu. Nyo kura-kura urang nyo kemadiko na. Ikele kafe ta bodu meno na. Katai belu aja ko hang gede. Mahaba kana kok nyan tapi blo kok nyan re. Aja cik belu. Belu adu. I pluang gluah bagah-bagah. Cukup bagah betul lepas pelong ire makai pelong Tom and Jerry. Itu ro batut ne an galon makan ne ada apa mam ne mam ada apa bagah-bagah apa mam kena bagah ne hai pakot ne an galon makan ne gata yang darah-darah ni kole guh lema konyomi lun pingat yang darah-darah bacut wasababaka qabla haramika jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kapan engkau tua? Di saat kehormatanmu telah dirampas oleh orang lain, itu sudah tua namanya. Maka ikun jaman lewa armati air ne nasib wanita ibarat bungong wate yuh kemang rame tamu lalat ngolinot ono ngon bambam kenan terbang ter ya aisab madu awate habe madu di dalam kumbang terbang ter kapuah nafsu. Lagu jaman nama apa kau lagi lagu ini abe lon buku lon tulis rindu abe buku hana dapat tehan lagu ini na abe buku lon tulis rindu hana dipambil lagu ini hana manfaat lagu jamu nanti ngatain lagu pakar air mirau. Oh hai adik sampai hati tak kecri anu degana bacut salah lon gada kecri. Nah ingat lagunya. Kamu jamin mudah, kamu tua-tua hati awak inong kala kecil tarik lagunya nu. Hati kala kecil hati inong tarik lagunya. Oh hai mudah. Itu ulah inong pada cukup palai. Pagi hai bang
halol lake cre tiga pade hanan kita tidun sepi lam rumah tangga panyauri dong anje tepi-tepi. Maka abang lu nak tenejak Malaysia bertingat ure ino apa? Oh tengku nak aku kirim peng tabe. Tiga pade sepi. Ni fikir babah je pajoh pade. Je pajoh pade. Maka ji ure ino selingkuh dan amrento jo tat. Babah je pajoh peng je pajoh legong je pajoh pitang. Hana kiro nyan bertingah je pajoh pade. Timpan to je pajoh. Maka ji ada pegah le salah urena nyami. Ata berjelas-jelas apa kaba. Menanti ada yang darah-darah gata darah-darahnya ira barat bungong bang kemang. Lalat dengan lino kenan te uroya sawi. Maka ane metuah habis tebit-tebit. Nyo lawe nyo kambale bambam hidup di rumah bungung jauh rumah bambam biasa ya Allah tuanku hana wene no na bere ane getanyo jamun ge pegah le orang tua lagi amon nyomi mon hanejak tahu lebih-lebih leknya membor kon hanade mengiyi hidup pakon je kediman yang metuah hidup mi nyo lumpi ngabe nyo kon bakhe lum pegah memang payah lum pegah jamunnya anak muda-muda te mencewek han sabar lagi drone mencewek jamun ada nama kan mak jaro ro paganyo anak agam pagaje ape hate 3 minggu dengan hai ne bedaw ino anak agam ino laju itop atem cewek pale-pale dah anak agam menyo male daw anu ikata darah ingat darah metuah dadat tanyok dole haya ke jaga le Rasulullah bahkan wate lahir Rasulullah urang inong lillahi taala lom pegah bak judi berdua amban talo judi kun inong lo coka imen ila do nyono tatat nam le nam to watero to kai ulah tangga ka menang topeng hana kacok inong lun juga dihika nyandum hanayum bak sabahora kejadian medega-dega tuh gentut mu dega-dega kep tu kep bay juara thal heboh bian dara juara dua boh juara le sabo nya kom pura-pura itu le diro de gentut hana thap bay itu tiga du bay bacu sabo drek model meno nyan bebo hidik di bejurua lebo hibian ino tapi berkat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padukan darah leonyo tino padu manya 20 menyo 20 hani inong boleh dada belu hai 20 manyam kerja pilot EU kerja pilot EU jelame 20 manyam tibau 10 ribai 20 manyam ni kira-kira wana 60 juta 60 ribai apa yang EU demah kau pakai helm boleh dada bertiap ya kan ai dengan berkat lahir Rasulullah nuduah yang berbahagia urinong dumho kananyo bak beng urinong bak galon urinong
Bahkan tu camat, ibu camat urenong kecil doro tu urenong an petin kalon karon an kanana anak agam kaji ke pantengong mendum nak urenong je kecil alanya urenong barek sona urenong bak tabul lash boy bi urenong pak kelang urenong no pokoknya bak mandum iklan-iklannya urenong mandum ka cukup lah kok bena tempat-tempat iklan bak sabonyo urenong bak sampo je urenong bak nyo urenong bak bedak je urenong bak hemodinyo urenong urang agam bak racun tiko hebo yang paling gak salam tengok bak sabun dayung cap sampahnya so nama kan no nah tengok dayung nyan habis laka anak agam 4 berdua bak dayung cap sampah 7 ratus si kere yang ketina anak ragai berdua paling hai bak iklan ilua kolor nyan habis hai nyan hanak doh grum doh kaya agam nyan ke andalan laka ilua kolor lain hana andalan di tepi lah bak kalon ani nang mendungka ngeruh laka han dakalon mekalon wate dakalon hana dong apa tak gede raya alam tak paling kenan lam nyalam hana doh kalon tak nutup mata ipegah sok suci tahirun mutahirun gairu makruhun suci menyucikan ketiadaan makruh ipegah serba salah maka urenong mutuah yang berbahagia Rasulullah kage petengah tanya daripada kekejaman jahiliah artinya gepemehai maka diibaratkan urenongnya laksana mutiara yang berada di dalam lemari besi yang sangat kokoh yang kuncinya yaitu beratut-atut anjir buka anak lelaki ini laksana anjing menggonggong di luar pagar anak inong lagi bangke anak agam lagi athaya nyan benutupu anak darah meduah mak meduah yang berbahagia berangkapan mantong tinggal bangke itu pat athaya penciuman cepatan maksud lon adalah gata anak meduah pak yang tadu ada nama laga tu nyan tetap setot kecuali yang anak laga nyan bertayu setot hai setot menyolaka apa-apa dah duit rumah mi ni jaga pakai lagi lom pegah bono bek ipe malai dah nyo HP hai HP nyo cukup bahaya jamin kita nyom nyo hai tapi kele tak jak badukun nyo kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak dukun maji hanjut yai hanjut ji hanjut tak kita ada you pertama nyopak koto hong juga macam mana hong digeri-geri pucuk lau ibu awan mega tak ulangit tak pegando tak den rumah ku pasul larga sino ku tepuk sidih berderuk sino ku tepuk sidih berjaga menyo dalam jurung nyo tengah tak hilang gambar tren ada tren ibu tren nyana tak ibu tren nyamun le dukun 7 malam ada tentera yang dukun paling haya dukun yang paling haya no Oppo dukun Oppo dukun handphone dukun Motorola dukun Sony nyan pak kata itu dapat teh be SMS jamun tanya mi jap kolon lun baru urang jamun ke kirim surat trep that terus urenong HP-nya tiga kirim dimine terus bakal betugoh nejaga andara gan kata darah mandara kamponyo citenan sekai yang nyohana mak nyohana jandara pegah jaga pegat ane darah bebas nyo jamun nyo kon jamun raw ni mi be lompingan
nyo kon jamin dah ni bertegak bermepop nyo lempegak kon jamin dah ni jamin kamu jamin moderate jamin tengah pancau orang Islam lebih-lebih anu darah gata darah bertegah metua berdingat syababaka qablal haramika jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu gata agam bertegah baik katai menyok katai garong membar dia pedun lesiat menyok membar dia mahai patih puasa Senin kami supaya makop nak singit baju lempingat halir dengan Allah Ta'ala maka orang cima tua yang berbahagia orangnya perle tabi pencerahan letanya anu irmo letanya mak irmo gata anu wajib patih watai ke pegah lemak anu be hai anu metuah ngonji patih menanci kata ya agak-agak mesti pegah layah gambe ngonji pakon ya be ngonji yang pegang be ngonji kon be pakon ji jamin kon tukang mekak kui cuma hanjir hayah tukang mekak kui negak ke lam napeng tukang mekak kui hai gamji ira bangai aku menyai mekak kui hayah napeng nam tidak kerja tanya anu maya anyo ada pegah ji mai jamu muka kui nek muka kui hidup baji muka kui kau menan hayah yang nalu dengar-dengar menolong nei pegah le Mariana orangan Mariana pakah ada telepon kan mau lemon Mariana pakah bek cingku nah i pegah le Mariana balun bang en dengar te pegah le orang tuha bek sok caro Ige pegah leah dia meno. Ya, kalau lon telepon Mariana. I pegah le Mariana, bang, lon korban fitnah orang kampungnya. Fitnah orang kampung hagunya. I pegah jamun lon kuak Mekah kue ke tentera. I pegah lon kujak geno, kujak gede. Padahal bang, semua itu bohong. Mereka iri sama saya. Mereka benci dengan keluarga saya. Masa keluarga saya dibilang jual kue? Itu bohong. Percayalah padaku. Ini Mariana tidak pernah berdusta bang. Nyata pegah menan anak agamnya nyodat. Kekelaya hai gambe nganji. Bah. Han kubi jelamen, jelamen dah aku. Saja aku jauh Malaysia aku minta peng mungkin han bi jelamen dah bebek. Mungkin jelamen aku. Mau bujak. Bujak dah mungkin. Leh ja ke leh hai kon bak mai hai belum pulai kenyan kon kaju cik be bak droi mandum garang dah leh intain do malam Mariana pakah Abang Daud Mariana lam kambah siap rupanya truk Bang Daud kenal ban ke kalon ka Honda bocoring icok le Sri Sulaiman le Daud dicok baca salang selak apa bahu itu biat Mariana ternyata benar kata ayahku kau adalah penjual kuih dahulunya. Tapi sayang saya tidak percaya dengan kata ayah saya. Mariana selamat tinggal. Mariana patkah goodbye. You let me Mariana. Kah bilik leminya Mariana. Jadi ate tebit di Daud. Ikilayah Daud kibar. Betul ya lagi ropeka. Daud malam nyan akibat hana dengo haba orang tu menanci kata anak metua yang darah-darah ate ke pegah lemak patih ne
Bek nek ngonji hana sekufu. Pergi hana sekufu. Iji meno mi makna hana sekufu ya tu bek hana sek mak tu hana sekufu meno. Ane inong 17 tahun. Tapi kawin lakoi 80 tahun. Nyan bo panean mahan yate. Nyan ko harga nailanya aji. Iji yang keken hana sekupu jeh raja itanyo rakyat biasa mai cot aku nyopai yang kahaya tahu rum tahu anak agamnya haya tak dan tahu ni no ya geda tahu yang naik cot aku nyo yang nak kekayaan 8M dunia dah tahu sampai hana sekupu kamunya hanjut ngenyo hanjut ngenji dan tadi kakak top dah tahu yang harap berkawin aja rumah menong baju menyoba lun nyohom nami be metheun na nedro ne kaya atau nadro ne kaya bajunya nyoba pendapat lun anak getanyo kadang harok ke anak yatim gathien ni lo langget akai anak metuahnya nejak beut bek tak ke menoh bek anak ngonjiu dengan gathien bek menan nyoba lun oh na kau kepekah dengku lia Rasulullah Wad kalau le kata wa teta mekawin wadiniha wa jamaliha pelam kena wa maliha wa jamiliha wa nasabiha wa diniha kalon kaya bacut kalon lagak bacut sampai tua tapi ada tamai gede kalon agama kalon akhlak kalon keturunan mesir meno baji keturunan get mai dah kalon 18 bawah nu hai keturunan kerikalan karena lea neng kali momboh kaji tak kalau lam ijak bet na nego sekolah tamat SMP hai baca ate baca moto hai baca ta kali satu moto taksi te baca kot ta kali satu kau na ane mi kelas te baca moto taksi ma moto ta kali satu ane baca pokok ji hai baca menan taksi tu pergun cara ngan nego dalaga pakon tak kun be hanu tayang orang katin hana sekupu bek menan mbak pendapat lun bah makawin yang tanyo saboh yang kaya bah rumahnya hampir lain ipugot rumah-rumah bacut lian tanyo ipugot WC bacut para kon kadang ya tu lam luang menjanjan ate tengah-tengah momang jiji lam ruang reut hana tengah le rae lang lum yang laju tapi kon gelanto bantuan yatimnya kena mana nu gelanto bantuan yatimnya empah kawin kepena tham laleh kaharo kajetnya tak au deh kalau Melayu lo mah iro kopi katuo rumah panjang dah mentong